gemeadi ngep ate jadi silaku ngasupe ku pala-palai berkader pagi-pagi mulih kari tengah beringi ulana
pagi ulah aku tandingkan karo mereng karyaku hado awan ciremdu de tebu tambar ngalah dagingku rawa rampus dumes saya senyum kena tambah gilena kami kal kena pagi ulah aku tandingkan lagi mereng karyaku une terjangka bulan megandange enggo gua dekaro dua rewa delapan pedel mang henderme labodai gak ada dekaro Iya, siap-siap kali buku kami. Singalo Ulumas, Mkap Tambar Malam Margana. Tiga-tiga kami sebagai pengarah Soreda, Arlepo, Mkap anak bulu Mantrindo, anak bulu Kiting Margana. Karena Pagongdo
Hei sekalian gue mancikam siap-siap. Rekam kerina kejeda.
Hari-hari Harpo lagi adahinku Ngari lagi adahinku Tukur bajuku nangin Hidup tiap hari Torti, titih, torti Nina sorang aturang sorar pola Torti, titih, torti Nina sorang aturang sorar pola Lengasuh tiga nape Bokari senaturang tukur baju kunindu Lengasuh tiga nape Bokari senaturang tukur kenkena Torti, titih, torti Nina sorang aturang sorar pola Torti, titih, torti Nina sorang aturang sorar pola Go bagai bujur Buang tak kali bubu. Karena kali bubu buang kami. Emkap kali bubu telus senelanan. Ego segala ego. Keri karena pegongna. Iya, banci gua kamu kali bubu kami cukup tak bermalam. Ajak lu.
terjadian kam. Iya, wani dukar nakali bubu dukaro mergana. Kami godong. Aturkan kami kan bubu kami. Weh. Iya, ego banci sabung dukar nakam kali bubu kami. Kinting mergana. Rekut raskan mami turangku kami. Ade karena perlandak torosena pas bagi si janjikan kita binai. Mabage sadarah kali bundu, sadarahkan kali bubu kami kinting mergana. Mabage iya bujur. Banci kokap atur-atur nu karena gendang nu. Atur godong. Tenang dong. Pertama lebih pedan karena sada kampil dua isapna. Mari dek. Breken man cukur dah bapa nade. Kujenda. Enggak sup. Sada kampil si dua isapna. Anda biak sini na ras pemerintah seperti mana sepengalon. Weh. Biak sini na ras sini na ngarana. Si pemerintah seperti mana sepengalon. Sada isapna. Enggak. Oh. Man kami impal kami aru bang aruji. Mari kujalan tisik. Apa si pemerintah dokin en? Si pemerintah apa? Enggak, mari bawa ke jana kai sabena. Gome hadipu. Oh, beren ke jana. Kam kampil karena singalo. Bre. Oh, enda singalo perninin. Alah. Kau kali kalau cikan kali mutua pekam kau kaya mila lain dah. Kali mutua sadanari dua kau mila lain kau. Saraku kali musim berdemui. Baper sana jawan kami. Aturkan tu. Ya, Riko dah teman sundaran kau kaya nawa. Tambar malam sada karena dandu rekondangkan singalo peninin. Riko dah karena kalian mesti berdemui kau enda karena baskan singalo bre. Kampil tadi yang baskan singalo berkebun.
Buat saya sabda. Alu kehamatan mama, endah kami anak berundu ginting mergana, bas nangkinang kimatawari enda, ate kami neken karena kampil kehamatan membantu, kami kami singalo bre perinin chicken, ras sini perumui kami ginting. Sajangan sa, endah dah kami seken kami, sueras kesepakatan si baringin dube, karena pengalondu kam kalimbu kami tergelas singalulumas ngukam nubesi kukam sajangan sa basenangki matawari enda lid karin yaturkan anak baru kami karena panggongdu bahsia kari kokap kari petris nakam begem kokam ning kami anak berundu karena sienda banggo memoria ukur du makalo kendu karena kampil kami enda brekan kami lena nya jadi gua panindu kam kalimu kami karena kampilena nakam ban kami 4 isabna kap kam kalimu kami singalo lumas perinin chicken rasa dan ada kam sini perumi kami ginting mergana enam kam ning kami kam karingela nandangin sina sumbayak du jadi ngoban si kami suruh kujabu kami Ate kami, ekap beruh kucabundu kam kalibubu kami kam kembaran bergana. Ekap guna narohkan ekap anak beru kami anak beru menterindu ku tengah-tengah jabundu basi sedenda. Mas senang meriah ngeukurdu karena penarohkan kami anak beru menterindu kalibubu kami. Jadi gua apa? Engkau megelarna begitu cakap kami menkam kali kebubu kami. Besar kami mana anak berundu menteri du ekap anak beru kami. Ya, engkau teruskan bantu anak beru kami. Nya, bujurin kami bantu kali kebubu kami. Tergelar kami singal lumas. Kokap kami kali kebubu kami singal lumas ngobanci kami kunul kujabundu. Nya, halu kehamatan dah kaman bantu kampung kami. Kam tergelar singaluku perkempun sembiring mergana kembaran kami tenang. Jadi dah kam ibas berngindube ngomendar dalan karena pengalondu kam kalimu kami sembiring mergana. Jadi ibas nangki matawarienda reh kami ku tengah cabundu narohkan karena perisapen sajanganca karena torosan acara karing osikapkan anak beru kami. Gua kari dah kam niaturkan acara niaturkan anak beru kami kari dah kam ngobanci bas panggong du sini aturkan anak beru kami kari makar belas lah kami tarik kami anak berundu ras mereka pasu-pasu nandangi anak kami si manteki perjabun mah bagaimana kami maka karena sienda menggobanci seken kami karena kampil kami. Mungkin seken kayaknya. Oh nya. Jadi gua panindu ngobanci kami suruh jabu kami. Si hamati kami kam kalimbubu kami bagepe rikut ras puang ni puang. Bujur ning kami manbandu kam krina kalimbubu kami apai pelaran dobah. Ibas penenahkan bre-brendu turangdu beru tambar malam ras ginting mergana maka entah uga gia ibas ia ertenah entah labo kam jumpa pe entah sekedar WA ngeban naman bandu ibas ia ertenah tapi bagem kalimbubu kami ibas kekurangan anak berundu ibas kekurangan kami dalan kami erlajar gelah ibas kam erbelas kari pekari nambah pemetah man kami anak berundu bagai pening kami man banta krina si pulung enda bujur ibas kehadiran du krina ibas pemenahkan sembuyak kami ginting mergana beru tambar malam ras ginting mergana ibas kekurangan kami labo enda mengurangi ate kami keleng ate kami meriah ukur ibas warienda tapi kami ertoto gelah dibatasi masu-masu perjumpaan tak enda karena dahinta ibas warienda gelah sehat mejuah-juah kari kita ibas sirang ibas ingan enda nari
Jadi kami pe ibas kata pengalo-ngalo, si barem maka tambahi sembuyak kami. Ibas kata pegalong-alo. Jadi kokap begem-begem kalimu kami, puang kami. Nai peda kam ngorbelas kakak, ijada kam bas kekurangan kami. Mohon maaf kami. Selanjutnya ada kaman bandu kam anak bro kami. Tahu gagi peda kam karena pengatakan kami man bandu. Dah kam labo karena ikarus-karuskan kami saja ngenca sibar-sibar begenda dengan cara kam keluhun kami kali bubundu. Makanya ibas panggung du kari reblas lah kaman kami saja ngenca ada kam olah kam biar ngatakan kami segelahna jenda nari pa ikulu bena ada kam rebluhna kami rebahan si terulin bagi si gundarina. Enam kokap ning kami bas kata segendak enda bujur ras menjoh-joh enda Perpulungan semulia ukur, perpulungan seperti Tuhan. Melala katakan kami bujur man kam. Kali bubu terus kupuang. Karena engkau sempat kenduruk kerja berendu, kami sudah bere, kempundu kami sudah kempu. Melala kata kami bujur, aku belah pedang merana, lingana sini nangku si nambah hisa, nyasuk. Tabi dengan Muhammad, perpulungan si meriah ukur, perpulungan si kelengi Tuhan. Ija enda kalim bubu kami ngondar semekah karena senina sembuyak kami, ngatakan bujur man kam. Bagepe, entah ija kami ertenah seh kujabundu sekala-sekalang kekurangan siban kami kalim bubu puang kami basade olah sangkut-sangkut ukurdu olah tama kepusundu erkiteken bagai dengakin nge kebeluhan kami anak berundu maka basade ija kari seh panggung dur belas kam sekala-sekalang embar rindu kami anak berundu karo mergane sebab niakui kami melala dengan kekurangan siban kami ngatakam kerina kalim bubu terus kupuang. Bagai pela ketaringan man kita transenial sembuyang. Ija melala katakan kami bujur man banta kerina, man kam kerina senina sembuyak kami. Sebab tanpa tumpak ndu mungkin kerja anak tenda lah bagenda jilena. Bagai pela ketaringan man kam anak beru kami, anak beru tua, anak beru menteri, anak beru singukuri, lah ketaringan karena anak beru sepemeren, karena anak beru separibanan. Pasadenda anak beru kami, ikejapkan kami. Lah KPK merlatih-latih guna ngap kami kali membundu karo mergane maka jenda nari pe ngadi ngata bujur mungkin kami labo ngasup balasa kini ulin si banduman kami saja ngenca ertoto kami mandibata maka jenda nari terus kulebena ndatkan rezeki sisi paras kesehatan kam kerina bagi akap kami bagi pe. Jadi bagi kata kami ndai kali bubu kami puang kami ija kekurangan siban kami rasenina kami enda mindo maaf kami karena bagi dengakin ngecabeloh kami labo enda dan du perban karus kami kali bubu puang bagi kata kami si perlebendai seh kari panggung 12 ija kap ndu kekurangan siban kami anak berudu kami kerina karo mergane rawa hindu pe kami labodali kali bubupuang kami tempoh hindu pe kami labodali sebab melala dengan bere-bere dutah kempun di siman kerjaan kenta bah kerja siarah pudi pagi gelah teh kami rebansa terulin gua kena ngadap kam kali bubu bagai peres puang bagai pe teman senina bagai pe anak beru bagai pe teman meriah jadi bagem ibas kata pengalong-alo enda kuakap terjeng bagai ngingen cabas kami sukut karo mergana sebab na ijabi na yang hari karena nak berunta terjang sukut ngencani na kuakap bujur ras menjajua kita kerina ngalakukan kesehatan kita kerina amin. Ya jeda ngerana kami man impal laras turang kami selamat impal ibas bercabukan beberapa kami tertoto kami di bata gelah sehat kena ngasama tua bagai beberapa kami selamat beberapa kami
Oh, eman kam bebre kami kujenda be kada kisahnya. Nondong du buru sibiring busuk Kang. Kami ngadi di Batana bagai itu agak karo. Jadi man kam peimpal kam gojang kami kin bagai iya. Serak jajaran kita menggo. Bagai turangnya. Emnya isik nambah isa bujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap si katakan bujur man Allah Subhanahu wa taala, ibrena dengan kita kesehatan dapat berkumpul ibasingan berbahagia endah. Pertama-tama selamat katakan kami man bere-bere kami si diberu bagi si dilaki toto kami kalimbu bundu sehat-sehat kam panjang umur murah rezeki bahagia selalu lampas dan anak diberu rasa anak dilaki jenah pe Siti katakan kami man bere-bere kami si diberu adi kita nggo berumah tangga nakku lagu sing udah-udah dibanci si kurangi terlebih-lebih HP kadang HP enda bagus maka bagus banci kang rontang rumah tangga ta gara-gara HP ingat du ngolit sing kelengi kam kelengi bibindu ras bengkilandu bagi kam kelengi nande ras bapa kelengi ulih ndu cari untuk masa depan du ya anakku begepe selamat katakan kami man adik kami Tenjong ras turangku selamat pejabukan anak jendanari kupudi sehat-sehat kam ras turangku olambue pikiran guapa gelas sehat begelah ban adikam lah sehat ras turangku si latih karikap narukur bere-bere kami inget du guapa sada ari du ras turangku begelah ban perban kuidah pe turangku pe usurlah sehat usur kami jumpa di rumah sakit Delia kontrol maka beloh-beloh kamuat ukar turangku gelah ulaya serbut rukur aku pe terjeng bagi ngencar belas ku akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ai perpulungan si kelengi di bata ai melala bujur dan teman di bata sebab lihat seras perkurun nah maka banci dengar kita dat pulung di tengah-tengah jambur beretigan nenda sini hamati kami ai kam kalimu kami piga dalan kam sini kelengi kami kam kerina anak buru kami ai kak sekut karo mergana ala ketadingan anak buru menteri ai denda man bandu kam anak kami baru sembiring ras kela kami setepu mergana ai selamat ning kami man bandu nakku ai jabas kam mantuki perjabun kempu kami acawir kam pagi metua sehat kam dinar kupudi bagi emning kami aja kita betul na mandu kam kempu kami ai ula pagi tendu tutus sertabu kempu ai kelengi pagi jabundu tutusin cari gelar tenah pagi kami kerina ai kali membundu banci terdah hindu ai bagi emning kami aja dia ngor jabu dandu ai lanai kam bagi si nggona sadan duli kuan-kuan si Gundari adi merenda dan tutung sukat belegang zambe ni na ajal marubat gara-gara nandai tapi zaman si Gundari lan bagai kempu tutung sukat belegang zambe baca berubat gara-gara HP jadi tandu kari HP Facebook selalap lupa kam pagirdakan rumah mulih pagirdahin kempu kami leng atas anak ke rumah bandu berat bagi bas kita ai bagi emning kami belang du maka aku pe dan du bolang du lawo kedang rana ai bujur ras juah man banta kerina ya ijen anakku kam bre kami Edi bagi pe anak kami Tenjong nakku basuari si sendah kam nggo pejabu kena anak sangat kam nakku sehat dengan kena dua anak jadi basenda ulanai kam sakit-sakit bagai peman Tenjong ulanai kam sakit aku ulaman kai pelaman ukuran
kerina dibatasi ngatur kenca. Nah, jadi sangat kami bas pejabukan kempu kami. Mankam kempu kami duana. Nakku kam go berjabu. Berarti kam go tua-tua, lanai sing udah-udah. Jadi adik kam go jadi tua-tua, jadilah kam jadi tua-tua. Tendulah adat uga ibas perjabun. Kelengi jabu dunakku. Ngencak kuncina si keleng-kelengan. Jadi ibas sienda makana man Bandu dua anak kempu kami ya adibas perjabun lalu tentu labo bagi ukurta labo krina bagi ukurta tapi sila bagi ukur tepe ngasup kita ngalau kenta sabar kam enta kunci nang gelok sabar megenggeng jadi basienda adi megenggeng kam sabar kam repengarapan kam mandi bata tentu jabu due ipasu-pasuna jadi kai pagi ni surakendu jadilah mandi bata maka japa pekam ringan ula lupa karena agama si penting jadi ibasienda japa pekam pagi ringan nakku bagi kam kempu kami mia adik kam pagi bahorok tading gendu nandendu kelengi bibindu ganti nandendu nakku japa pe buatlah si mahuli adi mahuli kita nakku tentu kahalak pe kelengi kita kerina jadi endam nakku adin cari pekam susuni hasil pencarindu gelah retenah pagi kami nini bulang du nodong du banci kam reh ndahi kami endam ya nakku bujur juah-juah kena sangap kam pejabukan bere-bere kami sehat kam cawir kam metua gelah tetap banci kam jadi penggurun bere-bere kami Ijenda ning kami mankam beri-beri kami selamat kami was manteki perjabun di Simbaru jumpa kami nak dilaki rasa nak deberu toto ras pasu-pasu ibas kami kalimbu bundu singalo perninin aku pe si bari jam 12 bujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlebih mari rasa kita ngatakan saya bujur syukur man Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa sebab paksa nangki mati warienda kita kerina banci dengan pulung ibas kejuah-juahan di tengah jambur beretigan nenda emkap ibas penenahan karena impal kami ibas perjabun bere-bere kami berus tepuk kinepen ras ginting mergana baswari sesendah ars tabi kepe kami man Bandu kam kalimbu kami bagai puang ni puang kami kerinana bagai PKD-KD simblang term singgo tenahkan impal kami enda ijenda tedes kami ngerana kami sitik FS Tugun Singalo chicken kami batangna meliala mergana. Jadi persingkat waktu perlebih man Bandu kam wa edi raskaka kain kami enda karena toto naringin dengan Jawa selamat ngokam perjabukan bere-bere kami baswari sesendah dungi adatna kampe bege sehat-sehat kam terus ku lebih simpar rezeki si analo kendu cawir kam tua jadi penggurun bere-bere kami pagi seterusnya endam ning kami ence sita jenda man kami impal kami wadi bagenda sita wa jadi lakam bagende lakam kita pulung bagende
lit kenangan ning ku enda lakam ku ingat kila ras bibi bagemnya ku ingat kila ras bibi sebab aku kitik naring ko kutandai kila ras bibi keleng tenanin kami karena permenna kerina jadi 3 tahun sienda wa karena kila ras bibi pelanai rumah jadilah kam enda labo salah tu salah kami kang karena kalimbu bundu menam 16 tandan nari kita wa bagem menam 16 tandan nari kita bagaimana kami impal kami si lelaki ras de beru langan de merenda rumah dengan bibi ras bengkila arak kendu lalap bibi ras bengkila dai kami kalimbu bundu tapi regundari ngola rumah nari bibi ras bengkila bagi kata kundai hampir-hampir lah nari standan kita wa labo salah dongen ca salah kami kang kalimbu bundu enda ngahai ka enda pelakam lakam menam usur lan kutandai ningko jadi begem wah labo nari jadi morah-morah ta jenda nari terus kulebe si pekena arih ta jadi ate kami pe karena kami kalimbu bundu olah kita kan karena ternah enca kamreh ku kalimbu bundu tapi pas meriah ukur de dahi pagi kami kalimbu bundu bagem ngatakan kejuah-juahan jadilah nari bene pagi bagi kata kundai seterusnya pagi gelah rezilena pagi karena hubungan ta jadi bagem bas kataku si mungkin agak apa yang dola tama-tama sangkut kupusuh tu ente seterusnya man kam beri kami sincabukan bana kam go galang go rukur kam duana go tahendu apai si muhuli apai la sila muhuli jadi kunci rumah tangga enda kam labo payah situ na ulah dalan kendu sila muhuli titik ande dalan kendu sila muhuli lah kam rontang jabundu labo payah situ na dalan ke rumah tangga enda sebab kadang-kadang kita iya sila muhuli si dalankan siakap muhuli jadi labo situ nam gedang-gedang kata nasihat ane man kalak si menjabukan bana kam go galang go rukur tahandu apai sila muhuli apai si muhuli jadi sila muhuli olah dalan kendu si muhuli olah dalan kendu seterusnya retenah pagi karena kami mamandu bolang do lampas kamre lagi pagi sekala 2 kala sekala kamre seleben kam masang mamandu ras mamindu rendai kami di kami pagi retenah jadi kami pe begem ning kami karena kalimbu bundu singalo chicken selamat kam menempuh hidup yang baru sehat-sehat kam cawir perjabundu simpar rezeki ni alo kendu lampas kam jumpa sinangkih mayang rasinutu cimpa toto kami bas kami kalimbu bundu karena singalo chicken kuakape kami labo gedang-gedang rana lid dengan enda sinambah isa sibar-sibar bagaimana kata bahasa kunari wujur rahmat juah-juah kita kerina assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luka dan berjuah-juah pertama-tama janda kutuju ke mansili restoran kami ija kam bahwa jenda nggo pejabukan beberi kami dan maka sehat kam cawir kam tua sege rezeki nu berbagi simpar bagaimana toto kami segelahna banci man penggurun beberi kami dan maka cawir kam bagi tua bagaimana kami tambah tolena man beberi kami si jabukan bana baswar sendah di jenda kamu go sah rejabu kamu lani si gudang udara sana perana maka kamu go jadi perbapadan penanden maka ini kami man kam duana adik kamu go rejabu kelengi pagi jabundu olah kena rubah-rubah jumpa bagi anak dilaki anak diberu cek tambah tolena adik kamu go rejabu si penting kalau jabu kap siangkan
kunci na siangkan bagaimana ning kami. Ya, aku pe labo bulong gelang rana si barem bujur jujua bantang gerina bujur. Jabas suari si sendah. Hai kita ngodung dalankan peradatan. Jadi mankam gelarna bre-bre kami. Basidenda ngodung peradatan kempu di tengah-tengah Jabundu. Jadi kainda ini nang rana singalocikan aku situna terharu aku. Jadi jenda nari gelarna kupudi. Mankam gelarna sekali mbas sembuyak kami. Lang adi bas jabu beri-beri kami dah. Kami guni bulang du tahpe memandu. Adik kuidah pekam dah du sedekah henda. Labo gelarna dah du bahjel masin termenda ku katakan kam. Gelah mela kam du labo bage. Gelah jenda nari ku seterusna lidenga beri-beri kami dah dua selengar jabu. Jadi gelah tahndu pagi ngaturkan sa guakin peradatan ngaturkan man kalembubu aras buang bagi pemanana beru. Jadi adilit kerja-kerja tenah man bandu labahan sikam dekah kisik isempatkan lahia. Kami pesituna labo meriah kelakap kami dah nudai kerja-kerja lit kerja piga-piga wari kerja piga-piga wari labo bagi gelah sitah iya gelar ngaturkan sa gua basidah gua basidi. Bagi dang tete kami. Jadi bagi kata singaluci kendai pe, iya hendak go tegaskan naman bandu. Berarti sedekah hendak mulai gelarna. Bapa tua nguloh dengar pe sidai dahin. Hendak mungkilan naitas tandan ni na. Hendak du megogokang minatena. Jadi bas kesempatan hendak aku seterusna berubahlah ia. Gelah kami pagi jenda nari kusturna sehat bagai peras beri-beri kami. Bagai mening kami singalo perkempun. Sige si peduakan man kam si mantaki perjabun karena kempu kami si dilaki rasa diburu. Kam go tamat sekolah do situ nalane bukan manajaran ne situ guna. Ninggo bandu perahwe dayung niya. Kam ngaturkan sa. Di oleng tentu bandu. Oleng si bani dua na terserah kami sinatap-natap ngenca. Tapi di mejile ban perahwe setengah setepi mamaginting nindu. Bani setepi mejile perdalanan na. Artina bas perjabun du kam ngaturkan sa. Tahun du si mejile, tahun du sila mejile. Di sila mejile te kuaturkan kami ninduman kami terserah kam. Main ko? Tapi harapan bolang iya semejile lah mabagiya. Bagaimana kami singalo perkepun lagedang kami ngerana bujur ras mejuah-juah di bata si masu-masu perjabundun aku bujur.